Nina wasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ndio niko hapa kwa siku ya leo kwa kuexhorte kidogo kupitia neno la Mungu, na inawezekana uko na mizigo mizito ambayo iko mzito kwako, ambao umebeba na unashindwa ufanye nini na aujui ukimbilie nani. Lakini kwa siku ya leo ninataka tu nikujenge tena katika kiroho, katika safari ambayo uko napitia, na maneno ya Mungu ambayo tutazungumzia siku ya leo iko katika kitabu ya Mathayo sura 11 na mstari ule wa 28, na nitakusomea ili upate kusikia exhortation yetu ya siku ya leo. Na tunasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, Mathayo 11 na mstari ule wa 28, inasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Amen. Amen, amen. Hii ni maneno ya Mungu ambayo nataka kusoma kwa siku ya leo, na ambayo inatupatia kama vile shauri, ni juste tu exhortation. Na inawezekana una mizigo ambayo unakuwa nayo na inakushinda, aujue ukimbilie kwa nani. Lakini neno la Mungu linasema kwamba Mungu yuko anatuambia, ama Yesu yuko anatuambia, aseme njoni kwangu, aseme twende kwake, kwa Kristo, na yeye atatupumuzisha, na yeye atakupumuzisha. Na atakupumuzisha na nini? Atakupumuzisha na mzigo ambayo imekushinda buzito. Atakupumuzisha na mzigo ambayo umebeba. Kwa maana kunasema, aseme njoni kwangu nini nyote. Anasema watu wote ambao wanakuwa na mizigo mizito. Ninajua uko na mzigo ambayo imekuzidia buzito, ambayo umechukua, ambayo umebeba katika maisha yako, na haujui msaada wako unaweza kutoka wapi. Lakini neno la Mungu nasema kwamba sema njoni ninyi nyote ambao mnakuwa mnalemewa na mizigo mizito. Na mizigo sio tu kama hiyo mizigo ambao watu wanaweza kubeba kama vile saki ya bunga, ama saki ya makala, ama saki ya mchele unatia kwa kichwa. Lakini mzigo ambayo neno la Mungu naongelea hapa, ni mimi ndaweza kuidefinire mu sorte mbili ama tatu. Mzigo ya kwanza ambayo iko inaongelewa hapa ndani ya kitabu ya Mathayo, inasema juu ya mzigo wa zambi. Zambi ni mzigo ambayo tunakuwa tunabeba, na mzigo yengine inaweza kuwa ni mzigo wa maisha, kama vile matatizo ya maisha, na mzigo yengine inaweza kuwa kama vile ni magonjwa ambayo inatulemea, ambayo imekuja kwetu. Sasa mzigo wa kwanza tunasema ni mzigo wa zambi, na kila mtu anajua mzigo inakuwa inalemewa mtu, na inapolemewa mtu inamkosesha amani, inamvunja. Sasa hii ni zambi. Zambi ni mzigo ambayo inakuwa inatuma tusiendelee mbele, tunakuwa tuko bloke. Lakini Mungu anasema seme njoni kwangu nyinyi nyote ambao mnaolemewa na mizigo, aseme na yeye Kristo atatupumuzisha, na atakupumuzisha na yeye. Labuda umesha kosa, unaweza kukimbilia kwa mwenye anaweza kukusaidia, lakini neno la Mungu nasema kwamba aseme ukuje na hiyo mzigo wako, hiyo mzigo ambao umekuwa nayo, kuja nao gisi huko, na Kristo atakupumuzisha na hiyo mzigo. Ni Kristo peke yake tu anaweza kukupumuzisha na mzigo wa zambi. Ikiwa umeshindwa, wapi kunaweza
kupumuzikia na hiyo mzigo. Kristo yuko tayari, anakuita gisi huko ili kwamba akupumuzishe na hiyo mzigo. Inaweza kuwa mzigo wa pili ni magonjwa ambayo umekuwa nayo. Magonjwa, jua kwamba anayeweza kuponya ama daktari wa magonjwa ama dawa ya ugonjwa ni Kristo yeye pekee. Ndio kwa maana anasema akuje na hiyo magonjwa yako na yeye atakupumuzisha na hiyo magonjwa. Magonjwa ni mzigo ambayo inakuwa inalemea mtu na inakukosesha amani, ninakuletea na stress. Lakini Kristo anakuambia siku ya leo aseme ukuje kwake gisi uko, naye ataenda kukupumuzisha na magonjwa. Labuda ni magonjwa ya miaka ambayo umegonjwa, ambayo imekulemea, lakini siku ya leo Kristo anasema iko tayari anakuita gisi uko, akupumuzishe na hiyo magonjwa, akuponye na hiyo magonjwa. Hiyo magonjwa anataka akutoshe nayo, anataka umuletee hiyo magonjwa yeye akupumuzishe ili upate kuanza kupumuzika. Na magonjwa ya tatu tunaweza sema ni machallenge za maisha, ni kushindwa kwa maisha na haujui wapi kwingine kunaweza kukimbilia. Lakini asubuhi ya leo nataka nikwambie ya kwamba anaweza kukupumuzisha na magonjwa, anaweza kukupumuzisha na dhambi, mwenye anaweza kukupumuzisha na mastress za maisha na mizigo za maisha. Iko tayari, anakuita kwa siku ya leo kukuambia kwamba simekuja naye atakupumuzisha. Aseme njoni kwangu nini nyote. Hakuchagua kabila fulani, hana ubaguzi, lakini asema watu wote. Ikiwa uko na magonjwa, ikiwa uko mwenye dhambi, ikiwa machallenge zinakufunga, zinakulemea, aseme ukuje kwa Yesu naye atakupumuzisha. Kama uko pale ambaye uko mwenye dhambi, ambaye unatembea njia ambazo zisizokupendeza, zinakulemea, zinakufunga, Kristo yuko tayari, anakuita siku ya leo. Aseme ukuje na yeye atakupumuzisha. Karibu kwa Kristo. Iko tayari kukupumuzisha magonjwa ambayo ilishindikana kuponya. Iko tayari kukupatia haja ya moyo ambayo unatafuta usiku kama vile mchana. Anakuita, aseme uje kwake naye atakupatia mapumziko ya mzuri. Usikimbilie wafumu aseme watakusaidia na kitu. Usikimbilie mwanadamu aseme atakusaidia na kitu, lakini mwenye anaweza kukusaidia ni Kristo. Ndio kwa maana aseme njoni kwangu nyinyi nyote ambao mnaolemewa na mizigo mizito, nami nitawapumuzisha. Mizigo mizito ni nini kwako? Hiyo mzigo mizito kwako leo Kristo anakuita akupumuzishe nazo. Karibu ili Kristo apate kukupumuzisha na hiyo mizigo. Karibu ili Kristo apate kukupumuzisha na hiyo dhambi ambayo umefanya usiku kama vile mchana. Kristo yuko tayari kukupumuzisha. Karibu.